Od sad nadalje počet ću javno pričati o nekim muškim javljanjima u moje inboxe. Već sam i prije o tome puno pričala, ali mislim da ću sada onako konkretnije se pozabaviti nekim slučajevima da promijenimo muško ponašanje prema ženama, prema poduzetnicama, prema uspješnim ženama i prema ženama koje se bave posebno seksualnošću, zato jer mislim da ljudi preolako shvaćaju neke vaše talente, ali dobro. Uglavnom, jedan lik koji mi se recimo između ostalog danas javio, to je jedan lik s kojim sam prije radila, puno je mlađi od mene, ali onako uspješan u svom poslu. I on meni danas napiše kao u inbox naravno, kao vidio sam onaj tvoj post gdje pišeš da tražiš poduzetnika koji se bavi sportom i tako dalje i totalno te kužim i razumijem i ja isto ne mogu naći normalnu ženu koja je poduzetnica, a kamoli da se još bavi sportom, a moje bavljenje sportom rijetko koja žena razumije i tako dalje. I kao mi kaže, kao podržavam te u svemu tome. Ja njemu napišem sreću da me podržavaš, onda bi to napisao javno, a ne privatno u inboxu. Mislim, to su neke te situacije i stvari gdje vi vidite da vas neko ne poštuje kao seksualnu edukatoricu, jer da vas neko poštuje, on će to napraviti tako da vas javno prati na društvenim mrežama, da javno komentira ispod vaših postova, da doprinosi raspravama. Međutim, masa muškaraca mi u inboxe kaže da me poštuje, a zapravo skriva pred mamom, sestrom, mnogim svojim prijateljima da me prati. To je licemjerstvo i s takvim ponašanjem nećemo nikad na zelenu granu, dok se ljudima poput mene ne prizna poštovanje za njihov rad i za sve ono što su do sada učinili u društvu, nećemo daleko stići. Mislim, gubitak nije moj, ja svoj život živim potpuno onako kako želim. A ljudi koji se licemjerno javljaju po inboxima, a srame se priznati da nekog prate, oni imaju problem. Eto, to je samo jedan od primjera. Želim vam lijep dan.